من این کسی این هنر کرده این کرده این هر کس کردن میتود من همین هر کس کردن برای که همین هنر کرده یاد گیرید ممکن که 1 سال 2 سال مهنت کنید که بعد هنر آموزه که این کرده یا که ممکن 5 سال که این یاد گیرید برای که این سخن نگم من شما 18 سال باز کار کردم من 20 سال باز مهنت کرده خونده است همین چی به من اومده رسیدم فهمیش همین چی به برای همون برای انا کن یکم چیزی که باید آدم کند 10 تا مقصدتون نویسید همه وقت در دستتون باشه وقتی که من میبینم که آدم درباره چی گپ میزند میخواید که فهمید که آینده آدم چیه просто قبطش بشسته کمتر صحبت کنید اوج معلوم است که آیندهش چی میشه چی با آدم چی گپی که میزند همون سخنی که دهنش میبرد همون در سرش است در معنی سرش است همون چیزی که همین معنی سرش بای این آینده ما آدم است اگر شما قطعی آدم شینین گپ زنید که بگید که ای قین شو زندگی همه قم مشکل که من همین پول نیست اکن خدا عاقبتش بخیر کند همه قرصان نمیدونم چیکار کنند این در دولت‌های ما با بیزنس کردن نمیشه من همین خیلی گپ زنند من شما میگم که این آدم آیندهش آدم کمبغل آدم کسله آدمی که از دستش آدم بی‌هنر آدمی که فقط آیندهش به عذاب کشیده او روز میبرد قطعی همین آدم کار نکنید مصلحت من همین چه که قطعی کسی کشینید همون خیلی میشوید خواهد نخواهد میشه و یا همین معنی سر شما سخنش قطعی زرازیت کردن میگیرد میدونید اگر کمی یک تا پامیدور نغز گیریم پامیدور تازه بانکی پامیدور سالیانی بمونیم بعد از چند وقت همین پامیدور تازه هم سالیانی میشه آدم هم میخیله آدم که چیز قطعی خیلی آدم هم خیلی میشه انا کن اگر که شما آدم قطعی شنید آدم گفت که من خیلی آرزو دارم من خیلی نیت دارم من این کار کردن در کار ممکن گپوی وای فانتزی میتوبه همین گپوی که آدم میگوید که نظر انسان به نیریال نمیتوبه حیات امروز وای میگوید این خیلی کردن در کار وای کردن در کار من رنگی که как будто کосмос хочет строить از دور میبینید دیگه رنگ نظرتون به رنگ آدم فانتزیور که چی خیلی نیریال آدم میتوبه انا همون آدم آینده به اسمش نمیشه 2001 سال من آمده در خوجند در دوشنبه در خوجند در قشلاق خودم قشلاق درغ اومده همه خیش و تبار ما جمع کردم اكو من بسیار دولت‌ها گشته دیدم ده گشته جمع کردم همشون گفتم که گوش کنیتون حاضر یگون کس من شما پول نداریم نیک یک هممون جمع کنیم تو دو تا گوسپند تا فروش من یک تا گاو ما فروشم 5-6 تا فروشیم یک ماده اوچسکه میگیریم یک مغازه میسودیم یک سال یک کسب میکنیم سال دوم یک تا رستوران یک کسب میکنیم سال سوم یک تا شفتم تو پاوری تو رستوران میکنیم انا تو سودو کرده مغازه میکرد تو مغازه میکشی انا تو دیقونی تو با خوجه دیقونی به یارد میگیریم هر سال یک تکته میکنیم این سال مثال $50 کار کردنتون بعد از 3 سال $1000 کار میکنید کافی بفهمید بعد از 3 سال دیگهش باقی من 2 ساعت گپ زدم آش کردم حساب خونم خونه مهمون دعوت کردم انا کن همین هر یک پکلینی با پکلینی واسه مثلا شما خواهراتون و من خیلی پکلین بود دختری عمکتون و پسری عمکتون یک پکلینی میشه ده پدر و مادر یک پکلینی شما یک پکلینی همین پکلینی ما با همه خوردی من هستم Таджикистон вообще همین восток با همین вообще فلسفی مردمی ما با خورده هیچ کی گپش گوش نمیکنه کلونا همه خود کلون میگیرن بدونید خورده گپش هیچ کی نمیگه بعد همه وقتی که من چیزی که گفتم همه خندیدن تمام کنم گپما خیشو من میدونی من چی گفتم یک تاش گفت که همین سایمرات فانتاستیک شده یک دیگه گفت که همین آدم گپای عقلونه نمیگه وقت دیگه گفت که همه اکوی ردنای خودم من گفتن که اوکو جان اینجا تاجیکستان چشمات کشا این گپ اینجا امریکا نه انا کن همون گفتگی من همین رو شده استاد است این مردم دیده استادن انا کن میگم که چی با همون وقت ما مجبور نکردی نگاه کنید برای همون میگم که اگر شما آینده آدم فهمیدنی خواهید گپش به نقص دقت کنید چی چیزی که آدم میگن این آینده آدمه این آیندهش همونه برای من دو تا دیگه مسئله دیگه میتونم یکمش 10 تا مقصد مینویسید دومش یگونه چیزی که آدم با باورش زیاد میکند این رزولتات داره رزولتات نتیجه شما اون کار کردید نتیجه هر روز کم نتیجه به دست آوردن یاد گیرید کم باشه اگر که پس هواشت مهنت کنید کم مثلا یک کس قطع دگاوریت کردید در همین باره یک کتاب خوندید در همین باره یک مصلحت فهمیدید در همین باره یک نقشه کشیدید همون هم نتیجه ای نه که معنی سر آدم فریب میکنه گمان میکنه که همه تا آخرش بنرسی نتیجه نه بسیار آدما شما راه با کریتیکوات میکنن ده هوای میگن چی میگن تو نمیتونی کردن بدو شده می از دست نمیبیاد تو میتونیست اگه میش من این خیلی گپو میزنن این گپو آدم دل شکافته میکنن راه افتاده میکنن گپی آدم گوش کردن نکنه یگون وقت گپی همون آدم نگیرید که گپش به سخنی همون آدم گوش نکنید که شما با قوت میتید
гап сухане ки мисол шумо мақсадатун дур мекунад, пеши роҳатуна мегирад, умеду орзутун ақим мебарад, ҳамин умедатуна мешканад, суханаша вообще гӯш накунед. Ягон вақт сухани он одаме гӯш накунед ки нигоҳ кунед я сухани ҳамон одамое ки ранги ҳамоно зиндагӣ кардан намехоҳед, суханаша гӯш накунед. сухани ҳамон одаме гӯш кунед ки ҳамон хел зиндагӣ кардан мехоҳед. баъд кортун пеш мерад. Анакун натиҷа ду хел мешавад. натиҷаи худ мешавад. Агар натиҷаи худ ҳозир надоред, мисол бисёр одамо, мисол ҳозир мана гӯш кардаги одам мумкин натиҷа надорад, мумкин бизнес надорад ҳозир, мумкин натиҷаи калон надорад вай. Не ки фикрониш сар как дигар шуд, инам натиҷа. Агар ки натиҷаи худатун набошад, натиҷаи дигаро омӯзед. Ман роҳи оддиша мегӯям. Мисал роҳи ҳама беҳтар натиҷаи дигаро омӯзед. Чӣ хел? ҳозир мана кадомотон хоҳед ки успешни шудан ё ки кадомот ки хоҳед ки муваффақ шудан, кадом роҳи ҳаёт ба фарқи назар. Мехоҳед ки актёре ба қувваше 20 ҳаёти актёрои Голливуд ҳаёти дунёя омӯзед. Мехоҳед ки технология ба қувва шед, ҳамин 20 биография гирифта омӯзед. Мехоҳед ки лидер шед, 20 биография гирифта омӯхтед. Мехоҳед ки миллионер шед, 20 биография миллионер гирифта омӯзед. аз та вақте ки шумо омӯхтан гирифтед, уже майни сари шумо ҳамон ба дарунаш ба гаштан мегирад, дарунаш ба гаштан мегирад, аста аста ҳамон структураи фикронаи худатуна буроварда метиҳад майни саратун. Чӣ хел гум? Вай нишон метиҳад шумо ба ина шин хел карда, ина шин хел карда. Аста аста шумо як нақшаи худатун пайдо мешавад. ҳамон видене ки пайдо шуд, мана ин ба ки пайдо шуд, тамом. Шумо ягон кас надоштан метод, не чи? ҳазор мардум гуфт ки ту ин намешавад, ин кор намешудагӣ, ин ба чақа нашав, ин гапо ки вай кора шумо серано кардан метавонед. Чиба ки ҳаёти инсон ба ҳаме чи ду бор пайдо мешавад. Якум бор майнаи сар ба, дуюм бор реальный ҳаёт ба. Мана ин чи набуд. Это что такое? Ин чи? Мана ҳамин дастам бози чи ай? Не, это мысль. Вақташ ба ин фикри просто як одам буд. Ин стакан не, ин всего лишь мысль. Кали каси пайдо шуду, ба вай меҳнат карду, ина пайдо карду, ҳамин карда, ҳамон мисл карда, вай ба пул карда истода. Фаҳмидани? Ин чи? Ин телефон не. Ин телефон не. Ин мысль, фикр. Фикре ки сари як кас пайдо шуду, ба вай ҳамина гирифта аста-аста одамоа ёфт ки чӣ хеле накунаму, меҳнат карду, аста-аста кард. Устод, шумо бисёр аҷоиб нақл мекунед, барои бурдани ҳамин гапи шумо ҳам дил намешавад, лекин ба ҳар ҳол ҳозир фикр гуфтеду, як нафар ҳамин қаҳрамони навори мо, он нафаре ки дар ҳақиқат имрӯз ҳамон идеяи вай, фикри вай имрӯз дар амал татбиқ шудааст. Биёд ба қиссаи ҳамин пешрафти, таърихи пешрафти ҳамин қаҳрамони навори мо таваҷҷӯҳ мекунем. Сипасёбатро идома медем. Марҳамат. Мунира Ахмедова асабшинос аст. Баъди 13 соли фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, вай соҳибкор шуд. Акнун ҳамчун духтур соҳибкор корашро пеш мебарад. Мунира Ахмедова маркази ташхисӣ ва табобатии Ясубро роҳбарӣ дорад. Соли 2012 ба худ бовар карда, бо дастгирии оилааш маркази хусусии табобатиро кушод. як вақт ба ҳадду соҳаи эб кардан ҳам духтуригӣ, ҳам соҳибкорӣ осон нест. барои ин ки мо мутахассиси худамои нағз медонем духтуригие, лекин корбарӣ дар бизнес дар бораи соҳибкорӣ ин хел маълумот надорем. барои ҳамона мушкилиҳо мӯл мешавад вақти ҳамин кор будосикнанда. баъди ба соҳибкорӣ даст задан ба фардои худ боварӣ пайдо намудам, мегӯяд асабшинос Мунира. Ташкили кори нав осон набуд, зеро духтур будан як касб аст ва менеҷери ин соҳа шудан маҳорат мебошад. Китобҳои зиёдеро варақгардон кард, то дар соҳаи идоракунӣ маълумотеро пайдо созад. мо ҷудоям мӯл барои орзумо пулс мӯл сарф мекунем. як агар шифонеримои кушоем, агар як гала муовин навбаркорӣ чизо ва як гала ҳар мин модова нигоҳ карда як гала чиз харидан. ман ҳамин баъд аз дарси ман ва пул, ман ҳамин чизҳои тартиба даровардана сар кардам ва вақте ки шумо пула ҳисоб китоб кардана сар мекунед, ҳамин ба нигоҳ карда худаш даромадатон изофа шудосигиша ва ҳис мекунед. ман ба ҳамин чиз маъқул шуд ки мананда худам ба паганги рӯзба боварӣ пайдо шуд. барои ин ки мо ва ҳамин хел соҳибкоро ва ман ҳамчун агар соҳибкор гӯям, мо ва баробир ҳамин устод дар кор. қаҳрамони навори мо барои ба муваффақият расидан ва орзуи худро амалӣ сохтан кӯшиш намуд. барои омӯзиш маблағро дареғ надошт, то тавонист дониш гирад ва донишҳои молиявии худро пурқувват созад. боре дар семинари доктори илмҳои психологӣ, профессори бизнес ва маркетинг Саидмурод Давлатов иштирок намуд ва баъди ин омӯзиш роҳи соҳибкорӣ барои Мунира Ахмедова кушода шуд. дар як сол ӯ 10 маротиба дар семинари Саидмурод Давлатов иштирок кард ва ин пешравиро дар худ дид.
اگر که شما ترسید پگاوه چه خیلی کده کار میکنم چه خیلی کده پیش میبرم کار گفته ای کنید البته وای شما پیش نمیبرد شبهه آدمانده بودگی خودش به بودگی باوری کلان شود چقدر باوریتون تیز باشد همین قدر وای میشد. мунира ахмедова ҳарчанд дар ҷодаи соҳибкорӣ комёб шуд вале касби табибиро тарк накард ва имрӯз ҳам бо табобати беморони асаб машғул аст ва ҳамзамон бо мутахассисони худ табодули таҷриба мекунад. мегӯяд агар шахс аз худ тарсро дур карда ба фардо боварӣ намояд дар он вақт пеш меравад. همین انسان